the active experience ang emo nuam ka ti daw so ang takha iron din thwa pui do mo ka ya ma se ya kha om ta le na wa chave pura ngai la ka ti do ato lo nga ka cha pe hu cheu chu pakhat le MLT MLT le physio the clinic ne private waya in thok thea RIT hi chu thei te che lawa hospital waya te angai chang pui diagnostic center a hianin an thok ve le so an ti ve le so hi ngai chena ti lawa chon majority a hospital a an intern ti hi an ngai chena ni chuta in share reng tur ka du chu at na thok tu ate po asang bera changa hiam ber thungin mi sa thiam ro chu poi mo in ka sha cleaner po ni se za ta ka ibyak thiam chuan an mani nan za le tang cheu ka pui mo ka ti lu tu ka hey in lakina tharu chungin kalanga khami chung khanin thati khatte chu in lo la chi ve de hlek mai theya taro in thil te in da man lu tuk lo ve theya ma se thathum nu fel tham don chau ani ka chuan kon fi to lu tu ka ti khor ka thil chabe khani chawng lo ani chu chuwang chuan in thiam lo alte khami a technical line lu tu anga in thiam lo te om chuan in senior te zo che lo ula ma se tu na ka ma sar te ho soi ang khanin ma ni in enve chin kha chu ni a tha ani so ring ero ka chu thil ti chi lu tu kha ani le lawa tin ni china miss sen te lo soi ang khanin soft lo tu rani hi generation hi mo in thiam thawang na ma ni pon nang ma ni ai khanin in now the generation kha another software le zela ni chu tiang chia chon hospital a ko khan in tho na te a khan khatiang min hey generation I think khatia ang zo nga an soi chia the na tur ang khan om lo